I dobrodošli u 57. podcast ili tako, 57. podcast. Danas imamo dva gosta, ali ko uvijek prepustit ću reći Filipu da je gosta predstavlja. Pa ovako, u današnjem sastavu Igor, novinar portala Otvoreno.hr David Varšanić i zastupnik Gradske skupštine Renato Petak i moja malenkost Filip. Dobrodošli ponovno u Libos posla, podcast u kojem prvo mjesto gdje čujete najnovije, najfriškije informacije i naravno one najsočnije. Pa evo, zadnjih tjedana, otkako su završili predsjednički izbori, Milan Bandić proživljava svoje najteže trenutke u politici. Može se reći da ga rasturaju sa svih strana. Kako mediji, tako i aktivisti, oporbeni zastupnici u Gradskoj skupštini, te naravno redatelj Dario Juričan koji je zapravo apsolutni predvodnik kompletnog tog kaosa koji se sada stvara oko Milana Bandića, a tiče se naravno njegovih kaznenih djela za koje je sada već optužen i gdje pravosudni procesi idu. Pa evo, Renato, jučer je otvoreno ponovno još jedan pravosudni, zaplet, a tiče se konkretno njegovog gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, kojem je gospodin gradonačelnik optužen sa Petrom Pripuzom i još nekolicinom optuženika. Da li si bio prisutan na tom ročištu? Znam da je jako velika gledanost bila, jako puno ljudi se našlo u sudnici, što čak i za tako visoko profilne slučajeve nije učestalo. Pa nije, zato što se dižu tenzije i rekao si lijepo uvodno. Mnogi se sada nekako otvoreno govore o tome da ako su udruženi s Milanom Bandićem, ako im je on partner, da automatski moraju nositi određene terete koji su vezani uz njega, između ostalog i uz pravosudne procese. I jučer je potvrđena ta nova optužnica u aferi Agram, ona je bila nekoliko puta vraćana na doradu, radi se o optužnici u kojoj stoji USKOK tvrdi dakle da je on optužen jer je oštetio gradski proračun na način što je dodijelio posao direktno za zbrinjavanje otpada svom prijatelju Petru Pripuzu, iako je imao nekoliko mogućnosti kako to drugačije riješiti. Dakle, morao je ići na javni poziv, na javni natječaj, a to nije učinio, pa je stoga dakle počinjena određena materijalna šteta. Ali ono što je zanimljivije u toj baš točci optužnice je da stoji još i da je Ljubičić, koji je tada bio Kikaš, zvani Kikaš, koji je vodio holding, nije zatražio dozvolu da holding može sam reciklirati, skladištiti privremeno i oporabiti otpad, što su nekada radili. I od tog trenutka, to je interesantno, holding nikad nije zatražio, niti sljedeće godine, dakle sljedećih godina do danas, novu dozvolu, nego sve apsolutno što mi prikupimo u tom razdvajanju otpada ide prema privatnim tvrtkama. I zbog toga će rasti računi uskoro u gradu Zagrebu, jer je to jedna od stavki onog fiksnog dijela računa. Ali da, definitivno Milan Bandić više nije popularan, onaj ko se udruži s njime neće automatski dobiti možda onaj jedan kontingent glasova koje on na neki način do sada osiguravao svojim partnerima. I crkva ga se počela odricati preko glasa koncila, dio HDZ-ovaca sve više govori o tome i očito postaje jedna situacija u gradu i zbog prosvjeda i zbog svega što se naveo takva da je on jedna nepopularna osoba koja sad počinje izbjegavati građane, medije, aktiviste, izlazi na stražnju stranu, na stražnji izlaz sa suda. I vidjet ćemo kako će to... Ima puno simbolike u tim bježanjima sa stražnih. Da, mislim da to još da sada nije bilo zabilježeno. Premda ta stražnja vrata i nisu toliko stražnja vrata, to je u biti više izlaz na trgovački sud, tako da siguran sam da se i tamo, samo što eto, publika i općenito javnost je navikla gledati onaj prilaz sa ovoga Zrinjevca u sud, pa je onda to ispalo kao da je bježi kroz stražnja vrata. Ko je zapravo bio prijelomni trenutak? Kad je njegova ta popularnost, pod navodnicima, počela tako strmoglavo padati? Jer on je 2017. godina još uvijek nije toliko davna prošlost, kada su bili zadnji lokalni izbori.
koje on dobio tjesno, ali je dobio. Da li možeš sjetiti, zamisliti nekog trenutka gdje je baš to puklo, jer kako sada izgleda, svi ga cipelare, naravno svi koji su jeli iz njegovih usta dugi niz godina, sada više ga ne žele čuti, ograđuju se HDZ na kraju dana. Ako se HDZ zbog nekog ograđuje zbog korupcije, onda možemo si misliti kako se to osobi radi. Evo. Što se HDZ-a tiče, prije nego što odgovorim direktno, još to nije precizno, dakle točno da će se oni od njega odraditi. Ograđuju se neki pojedinci, ali nešto što baš nije bilo u javnosti navedeno, a to je da je prošli tjedan na zatvorenom dijelu sjednice vlade Plenković imenovao novog šefa u Fond za zaštitu okoliša. To je čovjek blizak Bandiću, to je do sad mjesto koje je pripadalo HNS-u. To je jako važno zbog toga što taj fond raspolaže sa godišnje 1,5 milijardu kuna koje ulaze i izlaze direktno na nekakve projekte. Dakle, oni se samo transferiraju kroz fond, to su vanproračunska sredstva. Jako su zapravo važna, a financijska težina je ko 5-6 ministarstava. I to je pripalo Milanu Bandiću u jeku ovih svih javnih kao kritika i tako dalje. Prepušteno mu je nešto njegovom bliskom suradniku, da tako kažem, na upravljanje, što je izuzetno važno i što još uvijek govori da postoji jedan dio barem HDZ-a koji dalje s njim surađuje, koji će nastaviti suradnju na državnoj, odnosno lokalnoj razini. Što se tiče ove prijelomne točke, nekako ja to gledam više u kontinuitetu, ne bih našao baš konkretno neku točku, jer smo mi konstantno, na primjer, upozoravali u skupštinu, mediji nekako su sve više i više se aktivirali. Nije bilo prije, prosvjeda ili su bili neuspješni. Ili su bili kontraprosvjedi Bandićev krava, ali i nama dao. Da, bilo je i takvih. Ali evo, sve više su mediji otvarali teme, onda sad ovaj trenutak nekako možda na jesen pojavljuje se Juričan i na svoj način predstavlja taj model vladanja kroz ironiju, satiru, ali govori o dubinski istinitim stvarima. I kreće nekako taj val sve više i više i sad onda dolazi možda do percepcije da je on kriv za gubitak izbora Kolinde Grabar-Kitarović, što možda ne mora biti točno. Još nisam vidio jednu preciznu analizu, što se grada Zagreba tiče, da li se stvarno može dokazati da su Podsljeme, koji su prvi put izgubili uopće HDZ i Milan Bandić, da li izbor glasove nije isporučio HDZ ili nije isporučio Bandić. To će se dosta teško dokazati, hoću reći. Ali očito i u toj kombinaciji pada im popularnost i građanima postaje dosta, slušaju ipak njegova obraćanja svojim suradnicima, što je bilo pušteno preko medija, odnosno sa suda, jel? Iako smo to ne čitali prije 5 godina detaljno, ali tada se nitko nije toliko uzbuđivao. I sve neke ove situacije očito rezultiraju time da sad će mu se možda natovariti i nešto za što direktno možda i nije odgovorno. Dobro, to je općenito problem kada je osoba obilježena korupcijom. Evo, David, čisto me zanima isto i probamo napraviti taj profiling ne samo osoba koje su korumpirane i tužene za korupciju, već kako javnost na njih funkcionira. Imali smo slučajeve, recimo iz Sanadera, koji je bio kralj do trenutka kada su počeli iskapati aferu INA-MOL, a onda ga se počelo gaziti sa svih strana. Ovako, problem korupcije u Hrvatskoj je jedan simbol, znači korupcija u Hrvatskoj je jedan simbol jednih neostvarenih nada koje smo mi imali kroz modernu povijest Hrvatske. O tome kako ćemo mi se približiti nekakvim zemljama kojima mi mislimo da smo im bliski, da im pripadamo. Mi smo uvijek kroz tu povijest uvijek nešto čekamo. Znači uvijek čekamo taj trenutak kada ćemo mi postati onakva država kakva očekujemo da moramo biti. Znači jedna normalna, funkcionalna država koja se može uspoređivati sa zemljama zapada. Prvo smo mislili da će to biti nakon oslobođenja Hrvatske,
kad se mi oslobodimo od rata, od Jugoslavije, od onoga, onda će sve procvjetati. Onda to nije bilo tako, pa smo čekali ulazak u Europsku uniju. I tada smo upravo tog Sanadera, koji je sinonim za korupciju u međuvremenu postao, ali koji je tada bio nekakav europski političar koji će nas izvući iz ovog, iz nekakvog zastoja, nekakve periferije i približiti nas Europi. Nakon ulaska u Europsku uniju, opet smo shvatili da to nije tako. Prije toga je bio NATO, a sad nam Andrej Plenković nas ponovno pomalo uvodi u Europsku uniju kroz predsjedanje, kroz Schengen i kroz euro. Znači to su sve mali neke pokušaje te reciklaže te priče. Stvari, problem koji mi imamo su sustavni problemi. To nisu problemi Milana Bandića, to nisu problemi HDZ-a kao stranke, iako HDZ je tu dominantan svakako i ima najviše tih osoba koje su u kojekakvim sukobima interesa i da ne kažem nešto drugo, to nije problem IDS-a u Istri ili mojeg Vojka Obersnela u Rijeci, to je jedan sustavni problem. I sad o tome možda možemo nešto govoriti kasnije. Ono što je po meni najvažnije je da se demistificira sam taj pojam korupcije. Korupcija za svaku političku opciju znači nešto drugo. Svaka politička opcija interpretira na neki drugi način. Imate marksiste koji korupciju u Hrvatskoj normalno interpretiraju kao to što je divlji kapitalizam i sad smo svi korumpirani. Imate autoritarce koji kažu sad nema čvrste ruke, znači treba neko da to zgazi. Mislav Kolakušić je bio savršen primjer, on će svih pozatvarati. Ko tako nastupa, a to je ljudima privlačno zbog ne znam čega, nekakve povijesti, ideja koje su se širile ovuda. Ko tako nešto zagovara, on nema pojma kako funkcionira korupcija, što znači mafija, što znači kad neko ide udarat u osinje gnjezdo. To je i imamo ove neke euroliberalne priče koji misle da ćemo mi sa nekakvim kopiranjem europskih, zapadnih uzusa ovoga, da ćemo mi tu korupciju eliminirati, da ćemo se približiti nekakvim kopiranjem zapada. U pravilu kopiranjem legislative. Ili kopiranjem nekih oblika kao što su, to bi ja usporedio s nekakvom, kako se zvalo, to bi cargo kultom. Znači vidite da je u zapadu nešto bolje i onda ne znate zašto, ne znate koji su razlozi, pa onda kopirate ono što vam je najbliže. Pa se stvaramo ovdje nekakve, u Americi postoji izraz astrum to turf, znači umjetno civilno društvo, konstruirano od države, financirano od države, takozvane, to bi mogli nazvati paravladine organizacije, koje bi trebale vršiti onu funkciju koju vrši civilno društvo. Znači, u normalnim zemljama korupciju suzbija civilno društvo. Građani koji se skupe, koji žele brinuti o javnom interesu, koji nisu direktno povezani s nekim i nemaju direktno koristi od državnog proračuna, poznanstava s ljudima na moći, su ti koji moraju kontrolirati taj sustav. Ali to je sad, možemo ući kasnije tu tematiku što bi trebalo. Imali smo primjer baš nedavno, zapravo nedavno, ovaj tjedan je eskalirala priča sa jednom bankom koja je zapravo u oglasu za posao
tražila osobu koja će pod opisom posla i u oglasu stavljeno, citiram, vršiti pritisak na Ustavni sud. Na zapadu je to riječ bi se možda mogla zamijeniti lobiranjem, ali to kod nas je lobiranje još uvijek kao djelatnost izuzetno nerazvijena. I nije zakonski regulirana, naravno. Kod nas postoje svega, koliko ja znam, ali to je neformalna informacija, možda svega 2 ili 3 kuće koje pružaju usluge lobiranja. Ali oni su, naravno, obzirom da smo mi jedno relativno malo društvo povezani s politikom, ili ih vode ljudi koji su nekoć bili političari, tako da opet. Sad, postavlja se jedno pitanje. Koliko je zapravo Hrvatska i općenito sustav koji je ovako fragmentiran, a znamo ono slavno Tacitovo da što je sustav složeniji, reguliraniji, da je to podložniji korupciji, ono što je više zakona, to je zapravo društvo korumpiranije. Koliko faktor tu recimo igra ta naša malobrojnost? Čak i ako uzmemo ovih 500.000 ljudi koji su otišli u međuvremenu, u svakom selu svi se međusobno znaju. U županiji se svi međusobno znaju, na područjima, u gradu Zagrebu, znači čak i ako se maknemo sad sa ove razine saziva ove trenutne skupštine, stječe se dojam da je tu korupciju vrlo teško izbjeći. Ako već ne korupciju, onda sigurno sukob interesa je jako teško izbjeći. Postoje zemlje koje su manje od Hrvatske, a daleko funkcionalne. Island, na primjer, je savršen. Ne znam koliko stanovnika ima Island. Ako ima 200.000, je puno 100.000. Mislim da imaju malo više, ali ako imaju 500.000 puno se tako. Znači, nije stvar u... To je jedna od onih mistifikacija koje ja sam susreo u Italiji. Mi smo najkorumpirani. Kod nas je najgore. Mi smo najveći lopovi. Nigdje tolikih lopova ko u Italiji ili u Hrvatskoj. To nije tako. Od Hrvatske izašao je bio danas indeks percepcije korumpiranosti, to je Transparency International. Tako je, to je indeks percepcije, ali ono nešto govori. Mi smo tu 60-a zemlja. Mi smo 180-a, 200-a ili ne znam koja. Znači, od Hrvatske je korumpiranija Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo, da ne govorim. Nisam utješen baš. To je i percepcija građana. Onda na istok Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, dalje da ne govorim Turska, pa od Turske je korumpiraniji cijeli arapski svijet, pa od arapskog svijeta su afričke zemlje korumpiranije. Znači mi tu nismo zemlja slučaj. Na korupciju u nekoj zemlji utječe nekakve predispozicije naroda, hoćete kulturne, hoćete biološke, gospodarstvo, koliko je zemlja razvijena, imate razvijeno gospodarstvo, ljudi će se manje, dobra primanja, će se manje spremno upuštati u nekakve avanture, kao krađa javnog novca i tako dalje. I normalno, to se rekao, ovo što je osnovna stvar, ovo što je jedina stvar na koju se može direktno utjecati na neki način. To je mi, kad pričamo o mentalitetu, ajmo reći, mi smo, kao što je, evo moja promišljica, Kolinda, Markitarović, neki nas je pred tjedan dana sad ću krivo reći, neki od Englesi se je Guardian ili Daily Mail, ali... Je Guardian. Ili mislim da prije će prije Guardian. Od Daily Maila. Ali, i to je jako, jako zanimljivo. Puno je meni interesantnije što govore naši političari vani, nego kod nas. Nas je ono, već se zna neke, kako se komunicira ovo. Kad se priča vani, tu je već jedno drugo. Kolega Grabar-Kitarović je u Guardianu rekla, čujte, korupcija je stvar mentaliteta hrvatskog naroda.
Pa u običajima hrvatskim je da se donese doktoru ili ne znam kome nekakav poklon, ne razumijete. Mislim, to se ne može drugčije usporediti nego s nekakvim neokolonijalnim mentalitetom. Tako se isto pričalo kad su se oslobađale afričke zemlje, na jednom procvala korupcija i onda su lijepo rekli, to je tako. To je tako. Oni su naprosto korumpirani. Mi na mentalitet, svi koji pričaju o promjeni mentaliteta, nigdje nitko nije rekao kako se taj mentalitet mijenja. Znači, mi nemamo instrumenta da sad radimo nekakav, ne znam, društveni inženjering ili ne znam šta, da mi sad suzbijamo korupciju. Korupcija je opet sustavni i njemu treba postupiti na taj način. Spomenuo si, je li Hrvatska mala zemlja, da se svi znaju. Pa upravo to da se svi znaju, to bi nam mogla biti prednost. Ako se svi znaju i ako prevladavaju u društvu one nekakve sile koje imaju neki pojam o javnom dobru, onda se tu korupcija bi se trebala još prije suzbijati. A ako smo mali, ako prevladavaju na svim nivoima, znači to je još gore na ovim lokalnim razinama i u manjim sredinama. Tamo je situacija strašna. Strahovo. To se može usporediti sa, ne znam, doslovno sa ovim orijentalnim režimima, tipa Sirije i tako, gdje je vlada poglavica, gdje su svi u strahu. Ko će izgubiti posao, koga će ubiti inspekcija, kome će kćer neće više raditi tu i tamo. To je opet, znači, sustavni problem i za to ima rješenje. To je riješio pred 70 godina Milton Friedman i ovo što stije Tacit. Znači, osnovna stvar je tu ekonomskih sloboda. Ako ljudima dajete da rade, ako ne ovise o nekakvoj arbitrarnoj odluci nekakvog namještenika, nema korupcije. To je riješeno. Da li se može možda utjecati na stavove ljudi o korupciji, možda jednu generalnu kampanju koja nije usmjerena od države prema populaciji, jer obično takve kampanje, recimo kampanje protiv pušenja i nošenja pasa, nemaju toliko veliki učinak, nego možda kroz neke spontane inicijative u društvu, baš to što se priča o civilnom društvu, koje bi trebalo samo niknuti i prezentirati ljudima. Imamo neke pokrete koje su polučili do neke rezultate. Da li je sad to stvar okolnosti, recimo borba za prava homoseksualnih manjina, borba, generalno naša percepcija prema manjinama, prema drugačijima i tako dalje, se u društvu pomakla više ka toleranciji. Da li na taj način se isto može i protiv korupcije? Bolje pitanje za našu gradsko koji ste involvirani u kampanju, jer to je jako uspješnu antikorupcijsku kampanju Darija Jurića. Darija Jurića je sad napravio, jednostavno on je kod da je uzeo neki pristup i rekao, ajmo biti ništa do sad nije uspjevalo, ajmo. Da, slažem se. Dakle, ima ulaz na jedan drugačiji način, može reći stvari koje mi ne možemo izgovoriti. Pogotovo kada ih govori na način kako je odlučio govoriti o njima. I ima ogromnu medijsku pažnju koju je s pravom zaslužio i definitivno vjerujem da to uznemirava našeg gospodina gradonačelnika. Još malo samo o korupciji, dakle, zanimljivo mi je bilo kada se pričao isto o uređenijim zemljama, bez obzira da li su velike ili male, na zapadu možda, onaj broj ljudi koji se iselio van, a među njima oni koji su radili kvalitetne neke dobre poslove i bili dobro, recimo, plaćeni kod nas, ali su odlučili izaći van, otići van. Na prvo mjesto stavljaju upravo to što su živjeli u jednom neuređenom društvu. Dakle, oni nisu tražili posao jer su posao imali, možda su dobili bolji, ali im je ovo na prvom mjestu. I mi kada smo radili kampanje, da tako kažem političke, prilikom ulaska, predulazak u Europsku uniju, onda kao da smo napredovali. Ne samo
u našim dojmovima, nego na tom indeksu. Mi smo od 99. sa 2,8 smo napredovali, kad smo od trenutka ulaska u Europsku uniju, kada smo prestali se zalagati malo više i prestali smo govoriti o tome, kad se sjetimo predsjedničkih izbora prije 5 godina, prije 10 godina govorilo se o korupciji, o vladavini prava i tako dalje. Već na ovim izborima ne toliko. I kao da, kažem, od ulaska u Europsku uniju mi manje govorimo nego o korupciji. I još k tome imamo sistem žetončića. Dakle, mi imamo situaciju i u Skupštini i u Saboru, gdje se trebalo ići na izbore, prijevremene izbore. I sad zbog promjene ljudi koji su iz oporbe prešli u poziciju, i to je postalo normalno, odnosno nitko nije reagirao previše, vlast se održala i na jednoj i na drugoj razini. I sad nekako smo prešli preko toga, šalimo se da su to žetončići jer je to tako izgovorio Bandić, ali nismo našli načina kako se izboriti da to jednostavno u startu presjećamo i da kažemo gle, ovo je nedopustivo, odnosno da su institucije radile svoj posao, da su na prvu naznaku, a mi ih imamo konkretne dokaze, jer to vidimo iz proračuna. Pređe netko Bandiću, sljedeće godine prema njegovoj nacionalnoj manjini ili prema gradu od kud on dolazi se povećavaju donacije. Grad Zagreb ide potpisivati sa gradom Đurđevcem specijalni sporazum o suradnji, jer tamo je sjedio i tamo vlada čovjek koji čuva Bandićevu stolicu u Saboru. Dakle, mogu ići pojedinačno i sve to skupa, i to smo sve iznosili, nitko nas nije pitao, čuj, ajmo mi to malo preispitati i onda pozvati tog čovjeka i pitati, gle, je li to vezano, tebi to netko nudio, šta se zbiva i tako dalje. A da se sjećam kada je to sve krenulo, mislim da je krenulo s onim Raškovićem, zastupnikom SDSS-a u prošlom sazivu, koji je prešao Bandiću, to je bio prvi prelazak. Tjedan dana poslije njegov sin je zaposlen u zoološkom vrtu, iako ima stručnu spremu i sve potrebno za to mjesto, ali on je zaposlen naprosto tjedan dana poslije. Ne mogu ja sad to reći da je to direktna veza, ali previše je takvih. Da, korelacija prevelika emisije. Da bi to bilo slučajnost. Dakle, to imamo sad 10 primjera što se ljudi tiče, koji su direktno utjecali na demokraciju. Sad kako ljudi onda ne bi izgubili volju, kad vide da se prešlo preko toga. To je, mislim, jedan od primjera. Najeklatantniji je u samom Saboru Tomislav Saucha, koji je, da nije bilo njegovog tog famoznog glasa. Podržao je vladu. Plenkovićeva vlada bi pala. I mi bi opet išli na parlamentarne izbore 2017. godine. I upravo se u tome, a ono što je zapravo tu jako problematično, je što se u javnosti stvara, javnost dobiva osjećaj jedne potpune nemoći. Jer se tu radi, jer mi smo imali zapravo i na razini države, a i na razini grada Zagreba kada je izglasavan proračun prošle godine, kad su isto bili preletačevići u skupštini, da vi ne možete zapravo realno vjerovati da će političar, mandatar ili opcija za koju glasate, da će on biti vama, pod navodnicima, vjeran cijeli taj mandat. Već oni koji su glasali za HNS su samo vidjeli kako cijela stranka ide pod skuta HDZ-u, primjerice. Ili ona dvojica ili trojica famoznih zastupnika u gradskoj skupštini koje, mislim da su, ne znam da su iz redova HNS-a, ispravite me ako griješim, koji su... Nijedan nije, ali nebitno iz koje su stranke koje su jednostavno promijenili ruku, spasili Bandića i također spriječili pad ovoga... Ja sam sjedio uz jednog dok je to radio, glasao. I mi nismo znali tko će, ali smo pretpostavljali s obzirom na način rada koji je tad bio da će biti ta trojica koliko je falilo. Da je falilo 5, možda bi bilo 5, što je onak porazno. Ali znali smo otprilike što će biti i novinari su sjedili iza nas, ja sjedim u zadnjem redu. Rugaju nam se u HDZ-u Magareća klupa kao. I novinari su rekli, čujem razgovore kao, joj, prema kome ćemo uperit kameru, koga ćemo snimat, koji red, kojeg zastupnika. Jer imamo, sada glasamo na laptopima koji su okrenuti ovako i onda se može direktno vidjeti, mislim, hoćeš li glasati za ili protiv. I definitivno, taj trenutak je bio strašan. Pretpostavljao sam što će se desiti i onda kad se to dogodilo, uzeo sam onu maskicu i
stavio sam masku i rekao sam toliko mi smrdi na korupciju, kao da sam se morao zaštititi. Ali smo zapravo nemoćni, izašli smo van, bili smo i jadni, i bijesni, i razočarani i očekujete hoće li to netko provjeriti ikad. Zašto su to neki ljudi stvarno napravili? Hoćemo li tu vidjeti opet tu neku vezu? I onda jedan od to troje ljudi bude imenovan u upravno vijeće Srebrnjaka i bude ključan, na primjer, u smjeni Nogala, što se možda će se pokazati da je isto bilo protuzakonito. Dakle, vežu se stvari i naravno da su onda ljudi razočarani kad vide, aha, gle, tu postoje stvarno poveznice, idemo sve dublje i dublje, sve dalje i dalje, sve gore i gore, a nema adekvatne reakcije. Mislim da je javnost imala, sad možda ima malo manju, imala je visoku toleranciju prema korupciji. Ja to ne mogu drugčije tumačiti te fenomene, čak i fenomen Bandića, ali i fenomen HDZ-a i SDP-a, koji su producirajući nekakve ideološke sukobe, stvarajući nekakve ideološke sukobe koji su sad, čini mi se, upravo s ovim Plenkovićevom rekonstrukcijom, totalno demaskirani. Stvarno mislim da je najveća odgovornost na javnosti. Moglo se vidjeti da glasači i HDZ-a ili SDP-a imaju toleranciju prema korupciji i podržat će kandidate koji su sumnjom ili više manje očitom i tako dalje, ali da su njihovi. Bitno da nije komunjara, bitno da nije ustaša. Kakav god bio, samo neki je naš. Tako je, da. Sad mislim da, i uvijek kad bi krenule pred izbore, kad bi krenula ta neka pitanja, kad se trebalo mobilizirati glasače, onda se uvijek lijepo vraćamo na te stare zazivanje lojalnost, koji su stvarna, mislim, na neki način to su stvarna pitanja o kojima treba raspraviti u normalnom društvu. Moramo znati je li prihvatljivo danas, prošlosti, terorizam. Moramo se složiti oko toga, egzekucija ratnih zarobljenika i da ne idem dalje. Znači, mi moramo etničko čišćenje, moramo se dogovoriti je li to prihvatljivo ili nije. I onda kad se to dogovorimo, onda ćemo se od toga oslobađati. Ali mislim da je sad, s jedne strane, se HDZ okreće prema europskom demokršćanstvu, da su sad te ideološki sukobi demaskirani, mobilizacija tih, ajmo reći, čvrstih ideoloških glasača je manja i sad se otvara jako velik prostor za nekakve kandidate koji bi se suprotstavili i opcije koje bi se suprotstavili tom načinu vladanja u Hrvatskoj, koji bi mogli privući glasače koji su manje, to jest koji bi omogućili glasačima da biraju opciju koja je manje sklona korupciji, ali naravno tu se opet javlja problem povjerenja, imate novu opciju, ne znate što ćete očekivati od nje i bilo ih je već nekoliko koji su puknule, veliki entuzijazam oko njih i onda jako neslavno, neke od njih jako neslavno. Pa meni je najveći problem kod tih trećih opcija uvijek zapravo bio taj što, kako ne dolazi iz establishmenta, vrlo često predstavljaju u biti pokret koji je inicijalno pokret protiv nekoga. I
gdje de facto glas za tu opciju znači doista glasam protiv HDZ-a, glasam protiv komunjara na kraju krajeva. Ovisno što je više pomodarski je nepopularno u datom trenutku. Najveći problem tu nastaje što suštinski te treće opcije nerijetko tog programa nemaju. Jer se njihova cijela koncepcija svodi na borbu protiv ustaljenog učmalog sustava. Recimo, to je što je, samo da sad na jednu mikrorazinu svedemo, to je meni recimo bio problem na sučeljavanju kod samoga Darka Jurića, koji je počeo sučeljavanje fantastično, potaracao je kompletno svih preostalih 10 kandidata u prva 3-4 pitanja, a onda kad su počela ideološka pitanja koja su naprosto morala biti na stranu za to što je sučeljavanje koncipirano bilo katastrofalno, on se jednostavno tu izgubio jer je on ponavljao mantru jednu te istu non stop i tu se vidjelo zapravo da otvorilo je pitanje što ako bi on u nekom hipotetskom slučaju se došao u poziciju da se natječe za funkciju gradonačelnika ili da se natječe sa nekom svojom opcijom za parlament. Što će on zapravo, može se satirizirati do jedne mjere, ali se ne može satirizirati cijelo vrijeme. Oko toga ćemo se valjda složiti. Gdje onda te treće opcije zapravo mogu uzeti taj neki zamašnjak da stvore konkretne programe? Mislim, sad možda je malo ovako neodređeno pitanje, ali shvaćate brigu i shvaćate zapravo problem na kojoj... To je se recimo sa pokretom 5 zvijezdica dogodilo u Italiji, koji isto započeo bio kao svojevrsni populistički pokret, pa se na kraju kad su prvo došli na vlast u Rimu, se shvatilo da nitko od njih pojma nema svoj posao, da ne znaju niti bazične stvari o upravljanju jednim gradom. Jasno. Evo, mogu reći iz vlastnog primjera, bio sam do nedavno u maloj stranci koja je nastala i tražila je neki svoj put. Postao sam glavni tajnik i nakon nekoliko mjeseci sam analizirao situaciju koja postoji u stranci i rekao sam, gle, ovo ne ide. Dakle, ili ćemo mi stvarno moći osigurati određene financijske sredstva, određeni broj ljudi, da bi mogli izgraditi organizaciju, da bi mogli iznjedriti neki program i toliko se dobro organizirati da dobiješ šansu, barem, biti prepoznatljiv i onda se nametnuti i probati dobiti neko povjerenje. I zbog toga je i došlo do gašenja stranke. Pitao sam Ljubomira Josipovića, gle, da li mi moramo stvarno imati neku sad stranku, samo da bi bili gazda u svom selu, što se kaže, i takvih ima par stotina. I on je rekao da osobno njega to uzbuđuje previše, da mora biti predsjednik nečega. Tako da smo mi sad konkretno i ugasili tu stranku, pa smo željeli pokazati da neke stvari naprosto nemaju smisla. Što se tiče tih trećih opcija, bilo ih je više u Hrvatskoj do sada, koje su rasle, dolazile se do nekakvih rezultata. I vidimo da one nekako iz ciklusa se pojavljuju, ovisno o situaciji koja je u društvu, pogode temu i onda nestaju. Tematske stranke, tematski pokret. Da, i definitivno ne dođu u situaciju da zapravo izgrade cjelokupni jedan program. Nego, ne znam, Orak se bavi održivim razvojem isključivo. Laboristi su bili većinom sindikalisti, pa su se bavili tu neke 2-3 teme. Kolakušić je naš Živi zid, potom, jel? Pa onda Kolakušić, sada je već više ga nitko niti ne spominje. Samo da se dotaknem ono što se spomenuo, jednakost HDZ-SDP, s tim se ne slažem. Čak niti u pogledu prema korupciji vidim razlike kako se te stranke ponašaju i prema svojim članovima koji bivaju uhvaćeni u nekakvim situacijama, tako da definitivno mislim da postoji velika razlika u tome. Ali ovo je važno pitanje. Jurića sada, dakle, upućuje kritike. Ukoliko bi on želio biti kandidatom, da bi postao relevantan, on će morati dati odgovore na probleme građana, konkretno, pogotovo na lokalnoj razini, to su komunalna pitanja. Hoćeš li graditi most ovdje ili ondje, hoćeš li prvo napraviti, ne znam, srediti smeće ili ćeš prvo urediti škole, dakle, stoga on za sada obavlja svoju funkciju, a ako će htjeti postati relevantan politički čimbenik
onda će morati dati ovaj doprinos, dakle u pogledu afirmacije svojih nekih rješenja za konkretno za grad Zagreb ili bez obzira za parlamentarne izbore za Republiku Hrvatsku. Ali čini mi se da je problem u tim malim opcijama upravo to da teško dolaziš do velikog broja ljudi koji mogu same to iznjedriti na kvalitetan način, odnosno do nekih sredstava, jer krećeš od nula, ovi drugi imaju te osigurane prihode. I nekako se onda je ta situacija takva da mi smo, postoje samo dvije zemlje u cijeloj Europi, Hrvatska i Makedonija, gdje su na početku postojale dvije velike stranke i one su opstale nakon 30 godina. Dakle, nema ni jedne druge zemlje, da barem jedna strana od ta dva pola nije propala, nestala, da su je zamijenile druge i slično. SDP je tonuo do nekakvih 13%, 2 puta i vratio se. HDZ isto, ali ne toliko. A u svim drugim zemljama došlo je do raspadanja tih stranaka i iznjedrene su neke nove opcije koje su ih zamijenile, nadomjestile. Ali mi do toga nismo došli. Da, sad čisto da for the record, nisam mislio reći da postoji jednakost između SDP-a i HDZ-a. Ne, govorili smo samo o... Jasno mi je. Znači, to treba biti stvarno pošten i nekako općenito stranke će biti korumpiranije tamo gdje su na vlasti. Ja sam siguran da IDS u Istri je HDZ u Istri je najpoštenija stranka. Jer nikad nije bio na vlasti. Koji SDP Dalmaciji i Dalmatinskoj Zagori, Slavoniji, 100%. Znači, normalno, HDZ upravlja cijelom državom i on je taj koji je... Čak i prilika čini lopova, isključivo prilika, jer su više u prilici češće. Ali drugčiji ljudi se onda učlanjuju u HDZ i SDP. Nije to samo nekakav ideološki moment, meni se čini. Ljudi koji žele... Stvari tradicije. Tako je, oni idu tamo gdje je... Evo i Rijeci, mislim, ljudi idu tamo gdje je... postoji mogućnost. Ko želi, ajmo reći, napredovati, ide tamo i se napreduje. To je to. Da, pa mislim, problem je u tome što ja vidim recimo HDZ kao jednu stranku koja, kako bih rekao, okreće oko na korupciju, a SDP je tu nekako više problematičan u smislu tome što nekih ekonomskih ideja napravili šteti državi, ali vidim taj problem da oni nekako tu korupciju, to nije direktna korupcija, nego to je recimo kroz neke stvari, možda neko preferiranje, neke stvari vidimo sad, evo recimo primjer Rijeke i Europski grad kulture, da se onda tu ipak favorizira, određene stvari se favoriziraju na neki način, kako malo blago nepošteno, a da niko ne može baš reći ne, to je korupcija, ali je ono vidimo je jasno. Ja sam imao baš iskustva na taj način baš u glazbu, kao tineđer, ne, jer recimo idemo SDP i točno su se znale ko je preferiran, ko nije. Nije to bilo da ćete sad srediti posao i tako dalje, ali na te neke kao kulturne, civilna događanja koje grad sponzorira, koje nisu bili velike iznosi, je bilo neke preferencije. Što se uvijek događa, ali onako... Da, možda bi trebali ograničiti mandate, zapravo gradonačelnicima kao što i predsjednicima na 2 mandata, čisto da se prolufta, po toj sili, evo. Mora se proluftati, jer tamo gdje je konstantno promjena vlasti, mislim, govoreći i o državama, jedna Belgija, jedna Nizozemska, nemaju oni stabilnu vladu, niko se ne zaklenje u tog boga stabilnosti, mislim, to što jedini najveći dobitnik ovog 4-godišnjeg mandata će biti sam Andrej Plenković, jer mu je dobro za životopis da mu vlada nije pala. Ali za društvo je generalno dobro da bude konstantna to natjecanje, ta konkurencija među politikama, među političarima, jer jedino to može u biti na neki način osigurati da se ne događaju štetni potezi, mogu se dogoditi loši, mogu se desiti loše procjene, kao što se svakome od nas i u životu dogodi.
ali da se baš ne perpetuiraju konstantno štetne politike, recimo ovo što je Bandić radi, mislim, sad u gradu Zagrebu sad već ima 20 godina, mislim. Pusti korijenje, mislim, Pusti korijenje i... Pa ono što je Marijan Opačak rekao kad si ti gostovao kod njega na podcastu, mislim, sljedeći gradonačelnik grada Zagreba će dobiti PTSP samo tako kad on sjedne na fotelju i kad vidi, to neće biti kostur iz ormara, to će biti grobnice, onako, ispod trga Stjepana Radića, tako da onda imamo primjer Like, koja je daleko najmanje razvijena u Slavoniji, u regija u Hrvatskoj, mislim, gdje je godinama HDZ na vlasti i ljudi masovno iseljavaju. Jer oni tamo znaju da ne moraju ili ne činiti ništa što je čak i bolja varijanta, ili čine loše stvari, ali će oni dalje biti na vlasti. Dakle, bez obzira na iseljavanje i dalje će glasati za tu i dalje će glasati. Ali iseljavaju se oni koji bi manje vjerojatno glasali za HDZ. To je ta negativna selekcija. Da, ali mislim ti si spomenuo baš ta inicijativa koja dolazi od društva, jel? Ali mi tu imamo ogroman problem, dakle na izlaznosti se vidi, naprimjer, da nemamo preveliki interes, odnosno da je ta građanska politička kultura i razumijevanje zapravo što je demokracija i koje su njene mogućnosti na niskim razinama. I onda naravno neke stranke na vlasti nikad ne uvedu, ne znam, taj građanski odgoj i nešto što bi možda kroz neko vrijeme dalo neke rezultate. Evo, pa sad si baš rekao ta građanska kultura. Kako onda doživljavaš fenomen ovih nevažećih listića? Oni nisu u apsolutnom broju, to smo se složili već prije nekoliko podcasta, oni sad nisu astronomski veći u odnosu na prijašnje izbore. Ali značajno i odmah postoji. 90.000 nevažećih listića, znači ljudi koji su odvojili pol sata, 45 minuta svojih života, otišli na biračko mjesto, tamo nacrtali napisali volim Tita, volim Franju ili tako nešto, tutnuli to u glasačku kutiju i otišli doma. Mi smo uvijek imali nekih 1, 2, 2,5% nevažećih i to je neki bunt koji postoji, odnosno ljudi ne prepoznaju nikoga pa će onda poništiti, ne slažu se sa sustavom. Znači, i sad, ako gledamo baš predsjedničke izbore, na prošlima je u drugom krugu Sinčić rekao, koji je osvojio 16%. U prvom krugu da se poništavaju listići. A sada, u ovim izborima, je Škoro rekao svojima koji je imao isto veliki postotak i Jurića također, čini se. Možda i Pejović. Da, što biti Škoro je nešto kao tu vrlo pokazano, on na kraju rekao da glasaju. Da pišete dodatno nešto. Sad mi ne znamo, vrlo je teško reći od 4... savjesti, ali ja ću poništiti listić. Da, to je ono. Ili rekao nadopišite narod, kao to treću opciju. Ne, ja ću nadopisati narod. Pa dobro, to je poruka. Ja se ograđujem, ali... Da, dakle, ne znamo koliko od 90.000 na koliko piše narod, koliko, ajmo reći, Škorinih glasača koji su izašli pa poništili. Bilo bi zanimljivo saznati, da, mislim da to ne možemo. Koliko je Jurićanovih možda, koji su izašli uopće na te izbore, ja sam uvjeren, dakle od 4,5% u Hrvatskoj i skoro 9% u Zagrebu, da dio tih ljudi uopće ne bi izašli na izbore, da recimo nije bilo njega kao kandidata. Jedan dio. Znači da nije on uzimao ono sad ne znam, Zoranu Milanoviću i ne znam, Daliju Orešković glasao. Nego naprosto izvukao nove glasače, one koji ne bi izašli i to je ključ. Mislim, Bandić bi izgubio i prošle izbore, 17. i one 13. da je izašlo više od 55%, to pokazuju svi relevantni podaci. Pošto je izlaznost 40-42 na lokalnima, što je puno manja nego na nacionalnim izborima, on jednostavno vlada jer ima fiksni dio birača, da tako kažem, koji mu je osiguran, iako vjerujem i nadam se da je i taj broj u padu. Kako će padati, ako ih je materijalno zbrinuo? Pa zbrinuo je jedan dio i o njemu ovisi jedan dio. Dakle, imamo zaposlenike, imamo oni koji zarađuju i žive od outsourcanih usluga. To je nevjerojatna cifra. Negdje, znači imamo proračun od sveukupno, kad zbrojimo s holdingom, ne znam, 12,5 milijardi. Nezavisna istraživanja su dokazala da 1 milijarda odlazi na outsourcanje, a mogle bi obaviti gradske službe, ustanove, firme koje postoje. To je ogroman novac. 1 milijarda. Na razini godine. Ja ne kažem da je to sve, dakle, da je to korupcija, nego su oni naprosto napravili sustav. To je korupcija. Mislim, ne mogu to dokazati u kontekstu, baš je dobio posao.
Da. Možda ne mogu dokazati da je za svu milijardu dobio posao netko da je namješten na natječaju. Ali ajmo to ovako Samo reći. novac se prelio. Ali to i je, po mojoj definiciji, to je korupcija, zato što ako nešto, javni sektor nešto radi neefikasno, troši novce poreznih obveznika, to već lagano ulazi u korupciju. To tvrdi i državna revizija. Mi čitamo dokumente, izvještaje koje dobijamo. Dakle, bez obzira na to, s obzirom na njegovu snagu, da tako kažem, koja kopni, mislim, naprosto čovjek nakon tog ritma, tih 19-20 godina, više nije u istom naponu snage. Na situaciju gdje mu je popularnost očito mu pada. Ja znam ljude koji kažu, gled, bio je 2 puta uhapšen, pa je non stop mu se sudi, pa slušam kako se razgovara, više ne mogu to podupirati. Treće, dosadan si nakon toliko godina već ljudima, ne mogu to slušat, pratit. Nervozan postaje sve više jer se očito taj krug taj pritisak raste i to sve skupa. Meni se čini da je u padu, ali ne mogu to tvrditi jer, evo, za grad Zagreb to je interesantno. Mi nemamo niti jedno istraživanje zadnje 2,5 godine. Uopće. A toliko se stvari promijenilo u gradu. Na političkoj sceni. U vidu kao Crobarometar, Ipsos, takve stvari. Da. Mi imamo, kad gledamo nacionalne ankete, gleda se cijela Hrvatska kao jedna izborna jedinica i onda vrlo je teško to preliti na grad Zagreb jer imamo potpuno drugačiju situaciju. Spomenuo sam na razini države, sada po prvi puta HDZ i SDP ne prelaze uz broj 50% glasova. To je prvi puta i sad postoji novi prostor. Ali na razini grada je to još očitije. Mi smo uvijek imali, u Zagrebu je HDZ puno slabiji, da tako kažem, partner. I interesantno je to da te neke građanske opcije, nezavisne i tako, da su omiljene nekako među Zagrepčanima. Imamo sad već 12 godina situaciju gdje su te opcije dobivali između 13 i 18%. To je više nego na razini države. Dakle, tu postoji sigurno jedan veliki prostor baš između tih većih stranaka, a moramo uzeti Milana Bandića kao jednu veću snagu također na razini grada. Dakle, ja sam uvjeren da njegova snaga na svim razinama pada, da se obruč steže, da tako kažem, i da će biti uopće zanimljivo vidjeti kako će izgledati ti izbori za 16 mjeseci i hoće li on uopće biti kandidat na njih. Da li moguće da biti? Moralo bi se sad nešto strašno radikalno dogoditi, sad u 2. mjesecu da se odbije, da HDZ odbije recimo GUP. I to je zadnja točka gdje bi HDZ mogao pokušati prijeći sa riječi na djela, što se korupcije tiče, odnosno ako Bandića percipiramo kao neki simbol skoro korupcije u gradu. Dakle, da oni kažu, gle, nama sad više šteti, jel? Bandić i to što ćemo pasti s vlasti, jednostavno moramo spasiti stranku, moramo krenuti možda sa nekim novim snagama naprijed. I u tom kontekstu samo još državna razina, kad Stier govori o svojim ambicijama, onda on govori da mu je jedna od ključnih tema klijentelizam i da toga u njegovom HDZ-u, na primjer, neće biti. Dosta kritički, tako je, mislimo kritički govori on osobno i ono što je pisao o tome. Baš kritički govori o tim kršćanskim moralnim načelima preko kojih onda ne bi mogao preći u ovakvim situacijama. E sad, ako bi to postao predsjednikom, trebalo bi vidjeti da li će to stvarno da to realizirati. Ali ima dovoljno snage. Što je u pogledu, recimo mi u Hrvatskoj imamo taj problem, imamo ljevicu, desnicu, koji se razilaze u biti na čisto ideološkim pitanjima. U ekonomskim pitanjima je to neka sredina, nemamo diferencirane ekonomske programe. Nemamo jaku snagu na centru, koji sve razvijene demokracije imaju. Imaju centar jedan koji je stvarno pravi centar i ekonomski i ideološki i koji onda uvijek tu i ljevicu i desnicu malo vuče prema centru, jedan kontrabalans i on je uvijek kingmaker. Da li postoji neka možda opcija u Hrvatskoj koja bi se mogla profilirati na to? Jer vidimo Most sad grabi desnu stranu sa Škorom, a opet prodaje neku ekonomsko-liberalnu priču koja je vrlo neuvjerljiva po mom mišljenju jer oni su do sad bili iznimno ekonomski lijevo orijentirani na državni intervencionizam, na državnu zaštitu, državnu zaštitu, propisivanje. I
sad odjednom se oni bacaju tu na ekonomsku desnicu. Igor, moram samo letiti halo, pa nije li naša zadaća Livos posle da dižemo most iz mrtvih? Sad tu govorimo da su... SDP. A sad njih dižemo iz Zadnji mrtvih. mi je bio da oživljavamo SDP. Što se tiče, Most je heterogena skupina, to je problem, mislim to je problem Kozira. Vi, ako ćete naučiti ljude nekim novim stvarima, to je sporo. I mislim da je to tu stvar u tom. Vidiš li ti u centru nekoga ko bi mogao zavladati centrum? Znači, Vrlo jasno. Ne. Problem liberalne priče u Hrvatskoj je da se ona previše naslanja na kontinentalnu liberalnu tradiciju koja je po meni, znači koja se, za razliku od ove Engleske, koja je doživjela skok veliki i u zadnje vrijeme sa libertarijancima i slično, ne? To je priča koja po meni nema prava rješenja za probleme koje mi ovdje. Vi ste spomenuli sad građanski odgoj. Ja sam jako skeptičan oko toga koliko da se svi mi udružimo ovdje i da odlučimo i da nađemo što je najbolje. Što je to najbolje za demokraciju, za državu općenito, koliko bi to imalo utjecaj na ljude. Koliko bi to pogotovo imalo utjecaj na glasače koji su, ajmo reći, najvjerniji ovakvim ili onakvim opcijama, spornim. I još jedan problem koji ja vidim u tom građanskom odgoju je koliko bi se upravo u to ubacivale ove priče šta je nama sad Jelena Veljača otkrila sa bijelim privilegiranim muškarcima koji vladaju svijetom. Koliko bi se zapravo ideologija ubacivala u taj građanski odgoj, drugim riječima? To je, mislim, ubacuje se u opći poligon. Ovo je savršen poligon za to. Ovo je savršen poligon za neke dosta radikalne ideje koje bi, mislim, u nekom građanskom društvu ne bi trebale biti uopće razmatrane. Mislim, imate mi smo to pratili, koji smo mlađi smo to pratili već pred 10 godina u SAD, kad je krenula cijela ta priča sa Occupy Wall Streetom, pa nadalje. Znači, ljudi vjeruju u doslovnu teorije urote. Što je Marks vjerovao u kapital, vlada, upravlja procesima, izrablje i radi. Ja kad se ne zaposlim, ja mislim da ja dobivam plaću od poslodavca, a zapravo, Marks kaže, poslodavac mene izrablja. Tako ovdje na društvenoj strani. Ja mislim da se oženim neku djevojku, a ja zapravo nju izrabljujem. Ja zapravo nju tlačim. Govori sad ovi nova verzija. Mislim, povijesti to je marksizam, ne? Frankfurtska škola je potekla od čisto marksizma, oni su krenuli s tim pričama o različitim o spolnim manjinama, o etničkim manjinama, rasnim manjinama, o ljudima drugog alternativnih životnih stilova, tako dalje. I tu se kuha jedna vrlo radikalna priča koja ima dosta opasne potencijalne konsekvence, koja se
nekakvim liberalizmom izrazito kosi. To vidite kad poznati sa kvotama, rodnim kvotama, nacionalnim kvotama. To imate u Južnoafričkoj. Mi smo imali braniteljstvo. Mi smo imali braniteljstvo, šta je isto. Mislim, čujte, ja ovdje, nastupam sa nekakvih, uvijek sam, ajmo reći se, smatram se da sam desno, ne? Ali mislim da u normalnom društvu da se bira tko je se zaposli u nekakvoj firmi po nekakvoj liniji gdje je bio za vrijeme rata, mislim da se to ne može, na to način raditi. Postoje vrlo veliki zakupac, ono što se dogodilo, imamo sad, evo, bio je, to je riječki gradonačelnik, ne bi riječki, šta je meni, dubrovački gradonačelnik je sad dobio status branitelja. Vlahušić, bivši, bivši gradonačelnik dobio status branitelja. I to je sad taj apsurd jednih povlaštenih, tako reći, kasta u Hrvatskoj koji su se stvarili, tako. Baš, evo, mi imamo konkretan primjer branitelja i iskorištavanja toga svega i HDZ koji je monopolizirao stvaranje Hrvatske države, što je apsurd, zato što u stvaranju Hrvatske države nisu samo bili HDZ-ovci, nego su bili ljudi i različitih i nacionalnih manjina, i srpske nacionalne manjine, i različitih vjeroispovijesti i SDP-a, pa da pače, mislim da je zapovjednik obrane Bjelovara bio SDP-ovac, ako dobro se sjećam. Nešto tako, ali i onda tu imamo situaciju u kojoj HDZ monopolizira tu jednu stranu, tu jednu priču, a su oni državotvorna stranka da bez njih ne bi postojalo, da svi ostali su kontra bili i tak dalje. I da su manje Hrvati, ako se priča. Tako, manje. Da. I tu imamo jedan problem što je, po mom mišljenju, HDZ što on radi, birači HDZ-a imaju drugčiju percepciju na to što je HDZ i kako je on bitan, kako demokracija funkcionira. Znači, recimo jedan prosječan birač recimo SDP-a smatra da je iznad SDP-a se naravno nalazi, kojeg on preferira, se nalazi ideal demokracije i recimo građanskog društva, koji treba učuvati pošto postoji. On je možda spreman žrtvovati i ne glasati za SDP, ako on pretpostavi da SDP ide u smjeru kontra toga. Recimo jedan prosječan. Dok, po mom mišljenju, glasač HDZ-a ne gleda to tako, nego on gleda HDZ kao okvir demokracije unutar kojega se može ostvariti demokracija. A glasanje protiv HDZ-a je glasanje protiv ideje Hrvatske i protiv ideje demokracije. Možda Kolinda uspjela pobiti to, dakle mislim da nisu svi HDZ-ovci glasali za Kolindu. Nisu glasali za Kolindu, glasali su za svog drugog kandidata, glasali su za Škor. Mislim, tu je ta... Ima takvih ljudi, ali mislim da kod mlađe generacije je to puno. I upravo tu se je vidjelo ko je glasao za Škor. Da, interesantno, imali smo u Irskoj Škorana koja je pobjedio u prvom krugu. Ali izlaznost je bila mizerna. Dobro, izlaznost je bila mizerna, ali na jednoj simboličnoj razini ipak pokazuje postoji uzorak. Ostali su glasali za Pernara i za Kolakušića koji su bili doista protestni glasovi. Njemačka je bila pretežito i tu se vidi struktura, znači imigracije. Tu se vidi ta jedna različitost i kako su imigranti u Njemačkoj, kako su imigranti u Irskoj. Na moj neki pretpostavci ovako Irska je većinom su to mlađi ljudi, većinom su to malo ovako. Drugačije strukture nego... Bili su porazlici unutar Hrvatske. Znači, Škorini glasači su bili mlađi i obrazovaniji, daleko od Kolindnih glasača. To je jedan razvoj, to je primjer u kojem smjeru će se razvijati politika u budućnosti i da HDZ dugoročno, srednjoročno, možda da sad uskoro, više neće moći držati monopol koji je do sad imao kroz kult ličnosti koji je stvarao mitologiju, što ja ću to otvoreno reći, znači meni ja
možemo raspravljati sasvim otvoreno i o Domovinskom ratu i o pravu Hrvatske da ostvari svoju državu. Svim tim stvarima se može sasvim otvoreno raspravljati, ali određenim oko HDZ-a, oko Franje Tuđmana, nesumnjivo stvoren jedan mit. I to će vam se prvi složiti, na primjer, stariji pravaši, oni koji su na nekoj pravaškoj liniji, koji su veći protivnici Tuđmana od najvećih ljevičara. Znači, tu je već neki primjer da ta cijela slika ne štima. Mislim da će ta mitologija i HDZ sam koji parazitira na toj priči, da će to pomalo odlaziti u povijest. Ko može biti ozbiljan kandidat Bandić? Kako bi trebao izgledati i ko možda može? Teško je reći. Mi naravno razgovaramo o tome u oporbi. Trenutno smo u manjini, pa onda možemo se pripremati na neki način za te izbore i analizirati one protekle. Ako gledamo unazad, vidimo da su Sandra Švaljak i Anka Mrak-Taritaš išle zajedno da bi dobile Bandića, mislim vrlo vjerujem. Kako su razdvojile se, imale su zasebne liste i kampanje i bili su protukandidatkinje, onda naprosto je pobjedio ponovno Bandić. Ali isto spomenuo se da je ključ u centru. Na predsjedničkim izborima prevagu donosi taj centar, koji ponekad glasa ovako, ponekad onako, priklanja se. Dakle, to nisu fiksni birači definitivno. Mislim, ima takvih i drugim, i na ljevici, na desnici, ali nekako u tom centru. Čini mi se kako je prazan, možda ispražnjen od nekih baš stranaka koje tu zasjedaju u njemu. Trebalo bi definitivno trebali bi dobiti situaciju u kojoj ćemo objediniti snage u oporbi. Mi sad imamo 4 kluba plus nezavisni zastupnik u skupštini. Ako ćemo ići na taj način, onda će opet pobijediti Bandić ili netko njegov, koji će možda biti poslije njega, neki nasljednik. Imat ćemo veće šanse ako se objedinimo. Ja? I u tom trenutku, kada završe parlamentarni izbori, ćemo morati sjesti i donijeti te odluke. Na koji način ćemo djelovati. Ali definitivno je strategija jedna ako ide Bandić, a druga ako ne ide. Da, velika razlika. Dakle, to je ključno. I Sandra Švaljak je prema nekim istraživanjima mogla dobiti izbore da je ušla u drugi krug, jer je više ulazila u centar, u taj građanski centar u Zagrebu. Anka Mrak-Taritaš, kako se vezala uz SDP i ona je iz takve stranke, tada je bio to HNS, onda je jednostavno bila u tom dijelu ograničena. Hvatati te birače centra, a na maloj izlaznosti se to pokazalo opet ključno da je Bandić pobjedio. Samo još jedna, kad smo spomenuli taj centar, na primjer sad HSLS kad je promijenio vodstvo, je mogao uhvatiti neku priliku da pokuša se odvojiti od HDZ-a što je trenutno vezano s njih, nekad je bio uz SDP, i probati u centru se ustabiliti i privući dodatno još možda 2-3 stranke koje su im slične po programu i osnažiti tu opciju, ali naravno, pošto je to, vjerujem, rizično za njih, onda za sada, čini mi se nisu odlučili na to. Mislim, Hrebak je postao gradonačelnik uz pomoć HDZ-a, bio je državni tajnik, čini mi se, za vrijeme HDZ-ove vlade i saborski zastupnik i tako dalje, i nastavlja tim putem, a kažem, čini mi se da je bila prilika kad dolazi do smjene da kažeš aha, sad mijenjamo smjer, odnosno nešto ću promijeniti, bit ću hrabriji, mlađi sam i pokušat ću ući u taj centar i nekako zavladati njima, jer postoje još neke stranke koje bi se možda tu onda u tom trenutku, kao što je Pametno, možda čak i Glas, i još neke bi se priključile takvoj opciji, a ona je izuzetno bitna. Da upravo da nemamo tu podjelu isključivo na lijevo i desno. Što se tiče Sanje Švaljak,
Bilo je i desnih stranaka koje su bili spremni podržati. Jedna je bila i u koaliciji od Ruže Tomašić. I to joj je koštalo možda ulaska u drugi krug. Jer kada je uzela konzervativnu stranku tada, onda mi smo bili u kampanji s druge strane, s Ankom Mrak-Taritaš, i to je bila onda tema, dakle ona je uzela konzervativce da bi si napravila ono neki balans, ali očito to je bio signal svim lijevim biračima koji ne trpe takve kombinacije, da su je kaznili i zbog toga, vjerujem. Šteta, jer zapravo Sandra Švaljak, kad je ona kratko trajno vodila zapravo grad Zagreb, je bila možda i efikasniji VD gradonačelnika nego... To je ta stvar, znači Sandra Švaljak, Orešković koji je bio postavljen od strane HDZ-a, ali na kraju igrao svoju igru pa su brzo njega maknuli. To je kad se politikanstvo ne miješa u vođenju, to su vidi rezultati. I ono kad je bilo jedno isto vrijeme nešto tehnička vlada, nešto... Pa da, ako misliš na period 2016. godina kada nisu mogli donositi apsolutno predlagati, apsolutno nikakve zakone. Stvar krenula prema bolje, ne. Ali... Sad je da to vežem, ako je problem ovih novih strana, antisistemskih stranaka, neiskustvo, neznanje, da birači ne znaju na što dobivaju zapravo. Su to stranke kao, ajmo reći, mačak treći, a ljudi svejedno masovno podržavaju jer traže nešto, nadaju se nečemu novomu. Problem stranaka centra, pogotovo je da su često, koliko percepciji, koliko realno, u nekakvim kombinacijama s dominantnim strankama, s ovim strankama iz kojeg, kako gdje, proizlaze ti problemi o kojima mi pričamo. Znači, ako bi se išlo s nekakvim pokušajem mijenjanje političke situacije, onda treba prvo vrlo dobro s kim se ide u koaliciju, kakvi su ti ljudi s kojima se ide u koaliciju. To je imao problem Most, tu je imao problem suverenisti. Znači sad se malo otvaraju problemi koga misli prevarit, ko misli odmah s HDZ-om i tako dalje. I tu normalno se gubi kredibilitet, kad se neko poveže s nekom strankom koja je neki način upaljena, to se reflektira i na njega. Možda bi se ako bude konačno velika koalicija po prvi put u Hrvatskoj, ako se to dogodi posle sljedećih izbora, jer s drugima on neće moći možda dogovoriti, možda će to biti prilika da se osnaže i etabliraju dodatne stranke, baš koje bi se pozicionirale, vjerujem, i u centru, a i one koje bi dugoročno si osigurale opstanak i na lijevoj i na desnoj sceni, što do sad nije bilo slučaj, obično su vrlo brzo nestajale. Jedan problem kad SDP radi na tome, a to je Zagreb. Znači Zagreb je četvrtina Hrvatske, više od četvrtina BDP-a Hrvatske. Zagreb je, ako se u Zagrebu stvari slože kako se spada, efekt se preljeva na cijelu Hrvatsku i Zagreb je, može biti jedan pokusni kunić, tako reći, za prikazivanje situacije u cijeloj Hrvatskoj. SDP uopće kod ja vidim radi aktivno na tome da dobije dugoročno gradonačelnika u Zagrebu. Ostale isto stranke tu ništa ne rade. HDZ kao drži ljestve Milanu Bandiću, Milan Bandić je sam svoj. Zašto? Zašto je SDP, po tvojom mišljenju, zašto tu ne radi aktivno na tome da smijeni Bandića? Mislim, teško mi je reći, nisam nikad bio unutra. Da. Isto mogu ovako promatrati. Ali sam recimo bio dio kluba, bio sam dio koalicije. Na taj način sam ušao u skupštinu. Definitivno tu postoje ljudi koji vrlo otvoreno i zdušno govore protiv Milana Bandića i pokušavaju raditi na tome. Sad tu postoje neke teorije koje se čak i razrađuju u javnosti, pošto su proistekli iz iste stranke. Do prije 10 godina Bandić je bio u SDP-u
koliko tu još postoji nekakvih kontakata, sprega i tako dalje, koliko je SDP-ovaca zaposleno u strukturama grada, bez obzira na kojim razinama, ili njihove rodbine i da li ona umekšava naprosto, da tako kažem, tu oštricu. No evo, od kada je izabran Maras, neke stvari su, kao šef gradskog SDP-a, neke stvari su malo postale direktnije. Što se toga tiče, što se njega osobno tiče u tim nastupima. Obično onaj koji je predsjednik gradske organizacije ide za gradonačelnika. To je tamo velikoj većini, čak i pogotovo ovih velikih stranaka i pravilo. Tako da on se sad već spominje kao mogući kandidat. Pitanje je koliko, da li će ga stranka zdušno podržati i da li ima stvarno mogućnost što se tiče biračkog tijela, da tako kažem, osvojiti Zagreb. Čini mi se da bi veće šanse imao netko nezavisan. Da, nekog bi SDP podržao ili? Recimo. Iako SDP, kako je podržao Anko Mrak-Taritaš, sada govori da više neće dijeliti, da tako kaže, partnerima mjesta, niti u Saboru, pa niti u gradu. Nisu na to više toliko spremni. A s druge strane, dobro si rekao, HDZ je uvijek imao kao neki alibi kandidate, skoro bi se moglo reći. Jer se očekivalo da će pobijediti Bandić, da. Ljudi su stvarno bili ograničeni na 5, 7 od 12% maksimalno. Ali HDZ općenito u gradu je stranka koja, kad kreće u izbore, ne kreće kao sa državne razine sa 20, 25, nego možda sa 10 ili 15% maksimalno. I limit im je do 20. Ne pamtim da su osvojili već dugo, možda 2 desetljeća u gradu više. I onda kad sam rekao da postoji u tom centru ta jedna građanska opcija, to su bili nezavisni kandidati. Apropo Sandre Švaljak, evo to je slično. Kregar je bio povjerenik u gradu, profesor Kregar, jedno 3 mjeseca. Ajmo reći, upravljao je, jel? I poslije toga ljudi su vidjeli, aha, gle, pa to može i netko drugi. I poslije toga čovjek je postao kandidat za gradonačelnika, kao nezavisan, prije 11 godina, ušao u drugi krug. Glatko, sudjelovao sam u toj kampanji, to mi je bila prva, da se sjećam. Poslije toga se pojavio Ferdelji, kao nezavisan, bio je 3. plasiran i sad na zadnjim izborima Sandra Švaljak isto 3. plasirana, ali su to visoki postoci kakvi se uopće ne mogu zamisliti na državnoj razini, da bi se netko na taj način uspio nametnuti. Dakle, čak sa manjim sredstvima, bez prevelike infrastrukture, uspijeva se takva jedna opcija u gradu pojaviti i čak je vrlo brzo nametnuti, kao relevantno. Postoje nekako direktnije kontakte, odnosno koji ste njediti, nekako gradonačelnik je ipak puno bliži od premijera ili Sabora, ili to ipak svakodnevne odluke gradonačelnika baš direktno utječu na svakodnevni život građana, baš to se osjeti. Evo tipa sad poskupljenje, cijeli performans oko toga. Znači, najavljeno je bilo poskupljenje odvoza otpada, onda je najavljeno pojeftinjenje navodno, jer se stvari digle na noge, ali mene šokira toliko mali zapravo put koliko je treba biti. Mi smo dobili u zgradi isto te vreće, nemamo kutu stavljati, nemamo za biootpad, nemamo za plastiku, to je na svinjac. Ne znamo kako ćemo to razvrstati, će nas navodno kazniti ako dobro ne svrstavamo. Ne znam kako će oni to sad raditi. A to je definitivno situacija koju smo mi čekali, da tako kažem, jer će po prvi puta direktno ljudi osjetiti to loše upravljanje gradom kroz povećane račune. Bez obzira što će se možda smanjiti cijena kroz neko vrijeme, ali od 1.2. će krenuti neko povećanje tih cijena. Ja sam govorio jako puno puta o nekim ugovorima koji su štetni za Zagreb. O gradnji žičare koja je basnoslovno skupa, za koju ne znamo niti koliko će koštati na kraju, a skuplja je duplo više nego što se govorilo prije 2 godine, duplo. I sad, ali ljudi se s time nisu mogli poistovjetiti jer nisu morali to direktno platiti. Ide iz proračuna, prirez, porez, sve što inače plaćamo, pa to i onako ne vidimo. Ili neke kazne koje plaća grad za Jakuševec. I čudo takvih stvari koje su dokaz Bandićevog nerada, lošeg upravljanja, građani ne osjećaju direktno. Onda prvi put kad se povećaju cijene,
Dakle, on je prije 25 dana branio povećanje cijena otprilike 1 do 3 puta. Ovisno o veličini stanova i kuće u kojoj se netko sad nalazi, cijene će rasti za toliko. Prije nego što su uvedene, dakle još nismo došli niti do 1. veljače kad se uvodi taj novi sustav, on pod pritiscima raznim odjednom kaže ba ja ću to malo smanjiti. I pojavljaju se ko neki Superman koji spašava opet. Ali mislim da više to ne prolazi, dakle ljudi su to skužili, prozreli su igru, jer on zna, Zagreb parking je specifična priča. Uvijek nekako kad završe izbori onda poskupe, jel? Cijenu parkiranja i kad se približe izbore onda on ima mogućnost opet pojeftiniti. Sad je ovo napravio toliko brzo da smo bili iznenađeni i na kraju krajeva mi ćemo tek o tome glasati za 1-2 mjeseca. Pa ćemo vidjeti kako će izgledati ta odluka. Možda je to samo, da tako kažem, trolanje. Ne? Kao što on zna ponekad nabaciti neku temu ili nešto ispaliti, onda se poslije se više nikad to niti ne spomene. Rekao je ljudima da će glasati na referendumu o stadionu. O raznim stvarima, toliko puta obećao. Nije li bilo ono za trg maršala Tita da će... I da će to ići na referendum. Jednostavno on na taj način smanji pritisak u jednom trenutku, to napravi vrlo dobro. I onda nakon nekog vremena osmisli, dobije na vremena i osmisli neko obrazloženje. I evo to nekako prođe. Vas sad za cijelu skupštinu za 1-2 tjedna očekuje obračun točno u podne oko GUP-a. Da. To će biti vjerojatno, to već sad svi govore da će biti jedna maratonska sjednica, u biti to sad se raspravlja o izmjenama GUP-a koji bi trebao kao omogućiti gradnju zagrebačkog famoznog manhatana. Između ostalog. Mislim, GUP je užasno važna stvar, jako je teško predstaviti ljudima, ali naprosto to je jedan od ključnih dokumenata u gradu koji bi trebao dati odgovore u kojem smjeru će se grad razvijati, što će u nekome kvartu biti napravljeno, hoće li se mijenjati građevinske zone, hoćete li vi kad živite u nekoj zgradi imati zelenu površinu trajno ispred sebe ili će je neko prenamijeniti pa će sad tu nastati zgrada i vama će se zakloniti pogled prema suncu ili Sljemenu ili što već. Dakle, direktno, apsolutno utječe, samo se ne vidi odmah u tom trenutku. Taj GUP u sebi ima prilično čudnih stvari. Najjednostavnije rečeno mi se čini kao da on kroz ta nova rješenja, a navest ću ih nekoliko, direktno se želi zahvaliti i pogodovati svojim prijateljima kojima će omogućiti u sljedećih 10 dana realizaciju raznih projekata u gradu. Manhattan je jedan od njih, ali je možda samo magla kojom se prekriva drugih 50-ak sitnih prenamjena točkastih, što mi kažemo, na Črnomercu, na Trešnjevci, u Dubravi, iz posvuda. Imamo nekoliko ključnih stvari. Dozvoljava se dodatna izgrađenost na nekim područjima. Dozvoljava se gradnja garaža u Donjem gradu. U svim onim, Bandić ih zove štakornjacima. Iako je 10 godina sada postojala zabrana gradnje takvih garaža. Dozvoljava se gradnja benzinskih crpki na području druge zone vodozaštite, što je do sada bilo zabranjeno. Dakle, takve neke stvari ćemo mi tek vidjeti kao rezultat nakon 5 godina kad neko krene graditi pumpu u blizini neke crpilišta ili kad netko počne dizati neku zgradu, onda ćemo reći pa čekaj kako to možeš, pa to nije logično, to nije normalno. To je zato što su oni tamo prije 5 godina izglasali GUP i otvorili su tu mogućnost. A Manhattan je definitivno nešto o čemu najviše pričamo, nešto što je ipak velika bojazan u kontekstu. Jedna zelena velika površina koju su namjerno ostavili tadašnji planeri grada bi postala građevinska zona i osim toga bi se srušio Velesajam kakav poznajemo i umjesto plana koji postoji već za revitalizaciju Velesajma bi se izgradilo iz zgrada, iz stanova na tom području i još nepoznatog sadržaja. Dakle, idemo u potpuno drugom smjeru. Mi smo našli investitora, odnosno on, da tako kažem grad, našao investitora, a uopće ne zna što će tamo graditi još uvijek. Dakle, pred nama je još puno te procedure da mi uopće saznamo što bi bilo na području Manhattana, koji bi bio obim
shopping centara, zgrada i nekih društveno korisnih ustanova, da tako kažem, koji bi se tamo mogli smjestiti. I to je nešto što je sve pred nama. Ono što je isto, što ako HDZ ipak pristane izglasati taj GUP, što nam ostaje, da neće se odmah taj čas moći graditi na području Manhattana, tog velesajma, hipodroma, nego ćemo mi još 3 puta morati na raznim drugim točkama raspravljati o tome i postoji mogućnost da se uopće to ne uspije riješiti sve do izbora, koji su za manje od godinu i pol dana, tako da se neće moći niti krenuti. Možda je to mala utjeha. Dakle, ako HDZ opstane uz Bandića, ako promijene GUP ovakav kakav je, teško da će on zakopati prvu lopatu i da će se tamo početi graditi odmah. Jer postoji u proceduri još nekakvih barem 9 do 12 mjeseci im treba da provedu još neke druge stvari, da sad ne ulazimo u detalje, da bi se uopće više moglo. A što je zapravo sa spomenulo se, što se planira sa Velesem? Mislim, kao i svi drugi ti veliki prostori, pa i SC, studentski centri i tako dalje, generira samo koliko zadnji put kad sam ja provjeravao dobitke, to nema. Velesajm je u plusu, zanimljivo zadnje 2 godine. Da, kao podružnica holdinga, dakle, ušli su u plus pretprošle godine, 18. i u 19. ponovno. Rade sa, dakle, pozitivom. Tamo je u onim halama smješteno jako puno sportskih društava, koji svi plaćaju neke najmove, dakle, na neki način je to stavljeno u funkciju. Bilo bi problematično uopće da oni moraju iseliti navodno više stotina čak malih udruga, klubova koji su tamo prisutni. Osim toga postoji 9 zaštićenih objekata koji se ne smiju rušiti ni u kojem slučaju, koji su kulturno dobro. I ono što je interesantno, to se pita, 5 godina je trajala rasprava i izrada dokumentacije kako revitalizirati Velesajam, ali da on ostane u svrhu gospodarstva, da se ide možda prema inovacijama, da se potiču neki novi oblici kulture, kulturnih industrija, industrije općenito, koje su primjerene za urbani stil života. Ali to je trebalo ostati, dakle, gospodarski pojas. A ovim izmjenama sada, cijeli ovaj plan koji je 5 godina rađen od strane struke, provedeni su natječaji, se baca u smeće i mi još uvijek ne znamo u kojem obimu će tamo biti izgrađeno stanova, a u kojem obimu će biti u ovoj svrsi, na primjer, poticanja gospodarstva, poduzetništva, inovacija ili bilo čega drugog. I zbog toga se isto također protivimo. Plus ova zelena zona koja je hipodrom trenutno, a to opet zanimljiva priča, prije 10-11 godina su bili investitori u Zagrebu iz Francuske i nudili su da se taj hipodrom pretvori u nešto ozbiljno, da se naprave tribine, da se stvore uvjeti, da se tu dovede zapravo konjički sport i da on participira, dakle Zagreb da participira u konjičkom sportu u okviru cijele Europe. Bandić je to odbio, ne znam da li već imao neke planove ili nešto slično, ti ljudi su otišli u Budimpeštu, tamo su izgradili stadion koji ostvaruje prihode na više milijuna eura, jer su dio, dakle, nekakvog cijelog konjičkog sporta. Mi više nemamo niti te uvjete i sada nekako taj prostor odumire, što on zna često raditi, kao s Kinom Europa. Aha, to nešto ne štima, curi voda, sad ćemo mi to zaključati, izbacit ćemo ljude koji su bili korisnici i za 3 mjeseca kreću radovi. I to se napravi i sad je prošlo toliko, mi sad gledamo u proračunu. Niti za cijelu ovu godinu ni jedne kune nema za Kino Europa. Znači prostor će početi propadati, neće biti saniran, nije u funkciji i onda samo možemo pratiti u kojem trenutku će se pojaviti neka nova ideja, inicijativa ili možda moguća prodaja. Da bi se otvorio hotel, tko zna što je zapravo neki plan. Eto, saznali smo sve i svašta, danas bilo jako zanimljivo, hvala vam puno što ste gosti i već smo imali sat i pol dobrog razgovora i dobre diskusije. Vidimo se opet sljedeći put, lajkajte, ne šerajte, komentirajte, pretplatite se na naš kanal, obavezno stisnite ono zvonce tako da ne propustite nijednu epizodu i to je to, pozdrav!